nagaliang jongi so banjur ya kini ban takin ong tadi ba yu lo kita kata kali kijing aja mot nagaliang sekolah na kasi bo ni bo di ban lek pai kane di ban off asko ni jambil na asko kia kini hagbai dei bat ka education department bapin subha ban pej ban yu ilam mo ya kijing jing jar jong ke school na markat kum kijing lap kijing siam jongi habangi kendu kita si kalong ba ni kendu ya principal ubri tang kum in charge umpadai full fledged principal namar bangi tip syai bagani ke school kabala rem bat ke school kabala ai shibun tli kijing sakri lani kijing nang jing start yiki khna jong dong thain ke jongi kumta na galiang jongi isu bon pun pauru ki bor balor ki badi pek abi dei bat ka education department bapin subha ban bniak lani ban pek lani ban phano yo tau full fledged principal nang ba kejingat baik ya renti jong ke school kanlong hagata kelenti ke itnat bat ke bondur ke bondar bat kanlong ru kejing yo nong ke bakrau ye ki kena school bat ya ke school hi bro koi hagaju ko por ngaso bat pen pauru hag bai dei bat ka punctuality jong ki staff ki bodon hapo school kata kalong nadu ki teaching staff bat ki non teaching staff nomor balai ki don katuk ni kimi ki kapa ki ba ora ki jung jor kata kalong hak bai dei bikin hikai kumut kim syam la syam ni kata kamram ke jongki ban ong ba kin poe ke por ke bobiang dan ikin don hak por ke bobiang kat kum ke jing don kam jongki kena school te habai dei bikin non teaching staff pada kalong ke jing jor ke bangiyo kalong ba kin non teaching staff ru kidi bustu la ke jong ke jing la ke jong ka kamram ke jongki kata kalong ba kin poe office hak por ke bobiang bat bikin mi na office ru hak por ke bobiang nomor balai kora jing sibon la da maki kim don ni kata kejing long minot ke jongki banwan tray sakakam banwan hakapor babiang nomor balai teng ki kena lani ki mi ki pa ki bawan bandan kam hapo kani ke school ki wan ki snong ki thau ki ba kham jangai na kani ka area school te subu lada kinwan kin poi me ki khat we beje khat ar beje ki mot banit phai no daga kali singi nomor ngi sini snong kondong ni jenjar phai kali wan habi de kali te lada kita ki batray ki badi ki non teaching staff kinwan tray kumba khat ar si beje kan sem jing sibun ya ki kimi ki kepala ni kam tami kena school bakinwan be biang arsil ni laisin namar ba kim borom lang ya kapor ke bobiang te jing kerpat jungi galong ba to subha ba pin ya poilam ha kapor ke bobiang khnang ba kita ki bawan don kami pi hapo school subu menta kidon ki bakwa banon sem ya kanunu ka certificate mo bani ya kinu ki jing don kam no po school ki ha ban up pi hadu khat ar si beje kanar si beje kelak kata iki nomor balai kimyo si benik pai kapor ke bobiang benyo dekat kali kamai ke bobiang te kata iki katar kom kolong ba ndala slam pat membersih ki hab ban su wine no dekat kali ban pak libu lane ban sedien no ke kali jono kamot kata kamlong ke bi tenat te nakaliang sungi ya kata ru kadi kuwi ka benta ka ba ngikwa ba kamtam kinon teaching staff ru kirwan lam kapor ke bobiang kenang ba pin ai ke jing sekri ke bapura bat ke jing sekri ke bobiang ya ki kena school bat ye kinu ki ba wan bandon kam hapo ke office ke jongpi hadin bagi ladap ban yo ban ya tai ban ya mirjumut bat u principal kata kalong hak bai dei bat ka higher secondary school ka higher secondary school kat kum gijing batai kat kum gijing tho jong principal in charge jong kani ke school kalong ba ha ka class 11 ki kena ki berang sudah pas ke matrik ki bawan ban tap ke kelas ke jongki hapo government patakama government high secondary school kala cross hadu kumba sispa prapo ndreu ngut ki kena tumai ki bawan ban bu eka admission ke jongki te halor kata kanong rem ngilayo ban yakran bu principal kata kalong ba kan siam jing sibun lada an siam kelum lang iki hagju kopor ban batai lani ban siam ki kelas ki jongki nomor ba ki la cross ya kata ka limit mo nomor kat kum ke jing lap ke jongi kata kalong ba kanunu ka classroom lani kanunu ka benta jong ka kelas kemut pembet ban cross ya ki saupo lani sausan ngut ki kena school hakwe ka classroom marbalai kerani kata kalong ba kan wanra sibun lani kan pensuk sibun ki kena school lada nakaliang jong pi tinla ban bate lani ban pia haki section wise lada pimla ban le haki section wise ru ngaso ban bu jing kerpat jong pi ya pi kalong ba pinle no da ka morning bat ka day shift kenang ba ki kena jongi kinum sab e ye kapor ke jongki kenang ba ki kena jongi kinyo e ta ki jing mentoy
bapura kanang bagi kena jungi kinyo sisai kata ke jingsa hikai ka bebit ka bebiang bat ka basai te hauju ko por nga so bon karpat ikinong hikai jong ka high secondary school ru so bha ba pin sem khia halor kani ka bentan mar balai ha ka bekut hi lada mapi kum kinong hikai pimdan ni kata ka jingit kli mo kamut ukana school chuken bet ba kalau we jong u kampoi hangno ru nomor balai lada ngi ya shadien hagini ki kendiat teli ki benai lada ngi pai segini ki kendiat sengi ki kendiat benai mo hadin ba ka result matrik kelada benmi ti sorry ka result jong ka 12 kelada benmi kata ngi syam ba ki babun hi ki kena kilong ba ngim expect ba kinwan ha kata ka third division nomor balai ni kran ni kata kalong ba lada ukena hi uyo eta kardan third division kamut umla ban cross ya ka 45 mo 45% kata kalong ba un syam jing ken shano unlet wat class mo mono ban priang u te shano kalau we jong ukna school pada ubomla ban beteng la ne ban pendap kita ke jing pule kat kum ke jing non kam ke jong u ban pendap kita ke jing pule mono ban syam kita ke jing kit kle hato umdei kinong hikai hato umdei principal ubade ban pet ke school